Poslala sam poklon na krivu adresu. I evo što se desilo. Svi imamo prijatelja koji ne žive u istom gradu kao i mi. Ne viđamo se često, ali čestitamo rođendane, dijelimo važne trenutke i šaljemo poklone. Moja prijateljica se zove Ana. Godinama sam joj slala poklone na adresu sve dok nisam jednog dana pogriješila i umjesto kućnog broja 181 upisala 18. Poklon nije bio jeftin, a i unatoč tome što sam nekoliko puta zvala dostavnu službu, nikad ga nisam pronašla. Godinu kasnije, dobra adresa, ali podarana koverta i izgubljen dio poklona. A godinu iza te naručila sam dostavu direktno iz trgovine na njenu adresu kada joj je dostavljen krivi paket. Umjesto poklona dobila je kutiju sa 9 boca energetskog pića. Ova priča je nažalost istinita. Tada sam shvatila da nam nije suđeno slati ikakve pakete. Srećom pronašla sam bolje rješenje. Sada preko Zoe kupujem poklon bonove za njene omiljene beauty tretmane, a tu i tamo ubacim i masažu za opuštanje. Opcija poklon bonova na Zoe mi je pravo otkriće. Praktično je, sigurno i jednostavno. Jedan klik i Ana dobiva poklon na mail, može rezervirati termin kada joj odgovara, a ja sam sigurna da ništa neće nestati ili kasniti.